gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanen nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Anya timakunham kwarog. Talaga kasapulan ni Uncle ko tagsarukaw dantay. Anya asarokod nga pagbagayo adwamot. Ay nainteng. No umay ka dito yung kusina, matmatwang kan amag na. Marigatan kan. Kasanon, lumapan ka ag duty, di barangay hall. Ay kabalak, didak surwan. Kabalan na kano antay. Sige man, baybayan taman. Sige, manganta yung arudan. Ay, agura kayo ah. Urayan dak. Makitam inteng. Amangan numaurasan ka amag na nga umay dito yung kusina. Maray, manmanumot ti adang ni Kapitan. Ay, nadlaw mo matgaya, maray. Matay ti tukak abad kan na, Maray. Ay, day tangarod ti pagsarsaritaan mi kan ni Kwarog. Ngay gatangan mi kumaiti sarrokod ni Enteng. Ay, katuan kasapulan na mo nga minday ta, Maray. Agam di namat nga rod kayat. Lumakay ka no agaramat iti sarrokod. Ay, Maray, nagpaspasyar ka di balayo ni Marituyang. Saan mat? Ay, manun alawas ajak nakit-kita. Anya ay ati pakabisbisian na. Tsak mo nga rod amaw. Saan mo ta nagpakpakita dito tersena? Uncle, usaran pa ilaan nga pagsarukod na ito'y tinukul ko asa nga ti kayaw. Tapnusan ka marigata na magna. Anya? Tapno pumartak ka basit a magna Na. Aw, ato yung Uncle. Pulong na bitintin mo. Nalagdari ta kayaw. Di ka mat umadayo ah. Ah, Umasidig ka. ay. Abay Uncle. Nayunak ka di pa iti sarukod mo? Tapno ada extra? Anay salbag ka ah. anay ka. Abay ngagkatos ka nga eh. Katawaan na kung dagiti tataw. No makita dak ngagsasarukaw. Ha? Eh. Abay kumakatawaan da ka. Baga da alakayak una yun. Katlakay ka atalagan. Ay saan? Jack Maclon day tangay bagbagam. Iso akas to itirumbang iti dati. Nay, abay ngay. Imbas-ibas mo matan ti sarukod mo. Jack kasapulan. Maray, nasaya at matarimwar kan dito balayo. Nabayag saan da ka nakit-kita. As-asikaswag ni Badungkap, Maray. Naan-anaw? Imuli jay mangga. Saan mi pa'y ngamin amangga jay inuli na. Kahit? Anya tinapasamak? Natinag Ay, unay matdaytan. Ita, agpilay-pilay yun. Isumat lagayam asaan arumrumwar. Agasam, tadwa asa ka na tilimtag. Ay sos, mabayag nga agimbag no kasta. Wen Maray, iso nga agudungak man. Tay nakigatangan ni Badung ko iti sarukod na. Ne, kat no kasta matirason ko. Agudungak kumamat. Tagumatangak iti sarukod ni Enteng. Apay Maray, natinagmait ni Kapitan akaskin ni Badung ka. Ay, saan, Marituyang? Ngam agpilay-pilay. Gapo siguro itinabayagan arayuma na. Anya? Wan. Iso sige. Intagumatang iti sarukod, Maray. Badaw, nasakit pa'y dagita sa kam. Di mo makita ay alimtad. Damdamagak nga raw ta makapag nakamutag. Makapasya-pasyar kan.
Jak to pa'y makatakder. Day tantoki di makapagnan. Ang gatangan kan iti sarukod mo. Ay, jak kaya tagsarukod tuyang. Napintas daytoy. Kita ngamin folded pie. Mabalin mo apabasitan, mabalin mo mat apa at tidugay. Jak lat na kayat day ta, tuyang. Ay nangina daytoy. Ay, oray pa'y kanginaan. Jak kayat nga usarin. O saram daytoy. Ay, di mo'y papilit. Kayat mo, takatawaan nak ni kumpari ngayon teng. Apay kumangay. Anya ti katawaan na. Kantsawan nak ibaga na alakaya kaun. Ay nabadaw. Mala, umay ka. Tumanaw ka di tatawa. Tapay. Basta tumanaw ka. Ay, nagrigat laki din ay at itumakdal. Nakitam ni kumparay mo. Ha? Ni mo't parin ting day tamagmag na tuyang. Wen, inusarnan ye sa rukod na. Padpada kami mutay. Una, tanaggidan kami kin ni Mariba ng anapan gimatang. No nga ibaga na tultuladay. Di na ibaga day ta? Ay, padasig man nga usarin day ta sa rukod na ginatang mo tuyang. Kita man ko sa kuwatan ni Badong dita. Awan, ada di balayda. Kamagan no masabat takay. Aw, anya nga Uncle. Makatulong dito sa rukod mau. Pinapartak na ti panag naman niya. Ay, sayang no jak usarin. Ha? Dahil man ni tata ba daw? Ayun na. Dahil aw, agturong iti Teresina ni kagawad ko anang. Bayam. Kan, ha? Inusar na ti sa rukod na ginatang ni Nana Tuyang. No, apay nga min anaskin nga agpadpada kami iti sarukod. Marurudak man. Nagadot ti kapadpadak. Isupay lang man. Itala makita ka kabadong. Wain, tadan day to sa rukod kaw. Idi awan day tao Pulos ajak makarwar ije balay may, maray. Nasaya at mait, tagdan sa rukod mau. Sana nga umay gumatang, maray. Umay kulaang paliiwan ni kumparik ngayon teng. Hay, kalablabas na laang matitay. Naggapo na ije barangay hall. Agpadpada kayo matana ka sa rukod. Ang tutulan nga rod, day ta kumparik. Nadisgrasya ka nung amen. Heh! Di naklasabat-sabatin day ta nga inting pating-ting no kasta magmagnak. Tatalaga akong tarak no masabat ka. Ay, unay mo daytan. Wayne, naglaban kami, nagsinabat kami, maray. Anya? Anya ba daw? Mayat matlaang deta sa rukod mo. Mayat to yan. Nalagda. Kunak tumot kang ka. Adayaw, ti madanon kaon to yan. Ay, katwan na. Mabali na, ti makikaruba. Mabalin mo mataan ang mapanpasyaran ni Kapitan akong paray. Heh, impalagip mo mananday ta, kapitan. Nay, apay, kasta unay tiguram kan ko na. Wayne, tamurtal akalaban ko day tatao, tuyang. Ay na, panunutam ana imbag badong. Dakus ti makiap-apa. Antay, anya nga tikat katawan ni Uncle ije tawa. Ay, jakman amaw, kwarog. Sige, asit gak man. Uncle. Anya tikat katawam di tawi. Kita hindi pari batang. Ha? Magmagnamay. Yung nakasarukod. Perdian na ti kalsada. Ha? Un nga rod Uncle. Kung na siguro a jacket kita hindi pandagnana. Napay nga minakit kita mo nga eh. Kita nagaya mo ti pandagnak. Ha? Amo makit kita na ti panagnam? Amok maangot ko pa'y. Yay. Gapo, iti ginatang ko asar rukod ni Indeng. Mayatan ti panagnana. Nadlaw ko mga ruday tamare. Wen, mare. Uray ni Pari Badong, nakarwaran. Kano may pa'y gumatang iti araken. Anya, Nagpartak amag na no arak. ay, madimot lang arod, no adda sa rukod na. Talaga amaday. Napilay lang arudan na ginumpay laan. Ay, wen nga rod. Day, kita marikwanang.
Nagadumat dagiti kakadwa ni pari badong ang nakatugaw ija waiting shed. Ne, ay, nagitatay kakadwa na nga agiinom, mare. Anya! Itamang paajak nakita ang nagnadita kalsada ni pari badong. Kasano adi mo makita kat madama ti panaginumda. Anya? Aduda ngagsasango ija waiting shed. Likurban. Di na siguro amo Ibaon ko man di kwaro. Tamapan nakitaan da kita. Apay kwarog. Imbaunak ni Uncle Kao. O may kapayagsyat. Ato dagiti kukumpare akadwak. Bawal pa ilang kano ti agiinom. Tapay bawal. Likurban pa ilang aging kaita. Matulamin. Ibagam day tang Uncle Mau. Taumay ditaw itagsango kami man. Di na kaya tigulaw. Siya, kayat ko tigulaw kwaraw. Apay akayat mo pa ilang tigulaw. Kat nakasarukod ka lang aruday. Apay, kaputan na kasarukudak. Diyak mabalinan, ti makiaba. Kan makidinanaw. Ayabam ditoy, day tang Uncle Mau. Si Mardengan dagiti agiinom. Saan Uncle? Saan da ka kano akabutang? Na, imbaga da ta. Unang Uncle. Uray nakasarukod ni Tata Badawng. Kabailan na kano ti makiapa. Ay loko-loko talaga da ita kumpare ka. Aduda nga agiinom Uncle. Kadwa na dagiti ko kumpare na. Siyak man ti mapanmang pasar deng kadakwada. Sika Uncle. Win! Siyak nga ron ti kapitan, di siyak ti mapaan. Kano nakasarukod ka? Awan problema. Uray nakasarukodak. Hindi ako takot. Nagpada kayon ngawan kabutang na. Apay, di mo bagbagan ayan ni kabadong. Tapay maray. Makiininom dita waiting shed. Ay na, isumit lagayam asaan manen anagaw-away. Nabarbartek daditan. Ay na, kanayon ko nga ibaga ali kurban pay laeng. Amo na magayam. Asaan pay la mabalin ti aginom. Aya. Ay, maamuan day ta ni Kapitan, agungat day jay. Hay, day tanto ka ngamin abadong. Imbag pa iti awan sa rukod na. Tay jay labalay ti ayan na. Ngam itatanda sa rukod na. Tila papapanan kan aramidon nan. Napanan ni Uncle Kao. Napanan ni Uncle Mau kwarog. Day jayaw. Papanan na. Iji pag-ininuman da Tata Badawng. Anya! Kunanamot nga uray saan ko nakadwaan. Kat no nabartak dagiti kakadwa ni pari badong. Katwain. Apay nga raw anapan ni Uncle Mau. Pagsardangan na kano nga rodita. Kat no agpilay-pilay. Kabalan na kanaw. No nga'y pagtitinulungan day jay. Saan antay? Nalaing ni Uncle Kao. Agiinom tayo lang. Tasyak, ti kalaingan. Kan katuradan, dito kabildatan. Day ta kapitan miyan ni Kapitan Ninteng. Takrot day ta. Awan serbina. Kasta ah. Ha? Sikamot gayang pare. Nangag ko timbagam. Kitpod numay. Takrot ka, pare. Takrot gaya maiya. Nay. Ay, kitain niyo, dito kumparay. Kaya't nansamot tilaban. Sige. Aglaban tatap no makita no asino ti katuturidan. Uston pare. Nabanog akaw. Kunak man no naturad ka. Kunak abawal ti aginaw. Ngam aramidan nyo lata. Kunak ano, jok-jok mo laing abawal pare. Saan agapunta kastoy ngagpilay-pilay akit agjuk-juk ka. Aya. Kaya't mo tagin espada tamanan. Ay, huston kunak pare. Wanay, sikan tinaturay ken rumbang amasurot pare. Kakadwa.
Isardang tayaw, ti aginom. Agawid tayaw. Ay, tatabadong! Di mo nga mintob nga rin pili korban iti baranggayo. Tapara matlang dayta iti pagimbagan ti kaduan. Ala, sige! Didan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labita tayo, anay! Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.